نننې زمونږ سبق سورة البقرہ دریم سفارہ آیت نمبر 282. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین کلچ لین دین معاملہ کوي تاسو د قرضی الى اجل مسمى فاكتبوه تر یوی نیټی مقرر پوری نو الیکی اغی لرام ولیکتب بینکم کاتب بالعدل او لکل دی اکی پمینستاسو کلکن کے پا انصاب ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمه اللہ فلیکتبو او انکار دن کئی لکن کے د لکلنا د آغ وجنا چی پوها ورکڑ دا دتا اللہ فلیکتب نلکل دی اکی ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ او بیان دیو کی آغا کس چی آغا باند قرضوی وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ او دیریگی د اللہ نچ رب ددے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا او کمید نکید دے قرضین دسشی زربر فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا او ضعیفا پس کوي آغا کس چی اغباند قرضوی بے وقفا سادا او ضعیفا یا کمزور بڑا او لا يستطيع ان يمله فليملل وليه بالعدل یا طاقت نلری چی بیانو کی دے پخپلا نو بیان دیو کی ولیه بالعدل رشتہ دار دو پا انصاف سرا وستشہدو او گواہان انیسی شہیدینی دو گواہان من رجالکم د سڑوستا سنا فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ پس کنوی دو سڑی فرجل نکاپی دیو سڑے وامرأتان او دوخزی ممن ترضون من الشهداء دا آغا چانا چرزائی تاسو دا گواہانونا ان تظل احداهما فتذکر احداهما الاخرى دی وجنا کہیر کی یود دی دوارنا نو یاد بکیوا بلتا ولا یأب الشہداء اذا ما دعو او انکار دن کئی گواہان کلچرا ابلل شدوئی ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله او مستڑی کی گئی دا چولی کئی تاسو دے لرا کوڑما ملوی او کلویا الى اجلی ترنیٹیخ پلی پوری ذالکم اقسط عند اللہ دغا حکمنا دیر د انصاف والدی پنیز د اللہ و اقوام للشہادہ او دیر مضبوطی د پار د گواہائی وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا او ډیرن از دیدا چې شک پو نکئی تاسو
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم مگر دا چوی سوداگری تیارا چی اڑوی را اڑوی تاسو اغی لرا پخپل مینس کے فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها نو نشت پتاسو باند گنا چی انلی کئی تاسو اغی لرا واشہدوا اذا تبایعتم او گواهان مقرر کئی کلچ معاملہ کوئی تاسو ولا یضار کاتب ولا شہید او ضرر بنشور کولے لکن کتا ولا شہید او نگواتا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ او که اکتا صداکار نو یقیناً دا خلاف تے دا امر الہی بکم سزائی دا پتا سباندی واتقوا اللہ او ایرے گئی دا اللہ نا ویعلمکم اللہ او پو درکی تاسو تا اللہ واللہ بکل شیئن علیم او اللہ پا اریو شبان دی پوہ دے